پاکیراغون را به دست خویش سازیم تا به گردون سرکشیم و سرفرازیم. این خبر بالا شود تا اوج اعلا، بررسد عکس صدایش تا ثریا. بعدی با ایستادن این انشاءات بزرگ عصر ملت تاجیک خود را در حقیقتا ملت بزرگ احساس کرده و این انشاءات بزرگ میتواند که تاجیک را زندگیش را به عرش اعلا، به عرش عالی رساند و این را ما انشاءالله که این را ما روز میرسد و ما فایده و کیفیتی این ساختمان عظیم عصر را میبینیم و یکجا با ملت عزیز سربلند میشویم در نزد دیگر ملت ها که ما توانستیم، ما تاجیک ها میتوانیم، ما سازنده کار هستیم و ما میسازیم در آینده باز دیگر انشاءات های بزرگ میسازیم و زندگی خلق ما رو به عرش اعلا میرسیم. شکرانه تنجی و امانی، شکرانه دشوای ملت از اصول وحدت ملی پرزیدنت مملکت کردن در کار. جوانان باید خوانند، جوانان باید با فنهای دقیق اهمیت بزرگ کلان دهند، زبان آموزی کنند، زبان ها را از خود کنند و من باور دارم که باوریش کامل دارم که الکی یک چند سال پس میبینیم که تاجیک و تاجیکستانی در دیگر دولت های دنیا رفته چنین انشاءات میسازد، چنین انشاءاتی تکنیکی میسازد. برای که ما برای این کار الکی متخصصانی برجسته تیار شده در اینجا. انشاءالله در دیگر دولت ما رفته گس میسازیم، چنین انشاءات ها میسازیم و انشاءالله که ما نیز فایده این انشاءات را میبینیم. حالا ما از این دنیا رفتنی نیستیم و انشاءالله که خدا میگه در پیری جوانی با به هر خیل میگذرد، در پیری خداوند دهد. ما انشاءالله پیری خودمان را انشاءالله در پیری ما راحتی این را میبینیم و با نبیره های ما انشاءالله فایده این ساختمان انشاءات را میبینیم. بعدی سفارش رهبریت دولت و حکومت لایحه نو از طرف شرکتی از طرف اینستیتوت در پروژه شهری مسکو دولت روسیه پیشنهاد گردید و این لایحه از طرف نماینده فرمایشگر یک از شرکت‌های بانفوذ دنیا، این شرکتی تراکتیبل الکترونسات زیر سنجش قرار گرفت و با خلاصه اومدن که با همین راه، یعنی که با وسیع کنانیدن این لایحه از چی عبارت است؟ یعنی با وسیع این لایحه ما همون پیش‌درخواستی که وسعت 1050 با در حجم 2,700,000 کوب ساخته به استفاده بودیم، همین را ما با چی از طرف پهنایی و چی با اسای بلندی وسیع کنانیده علاوه باز زیاده از 500,000 کوب موادهای خاکی و سنگی ریخته شیبه کنانیده و عهده‌دار شدیم که نوبت اولی اگریگات نوبت اول را با همین به استفاده دهیم.
комил дорам, ки роғун на фақат метавонад миллати тоҷикро, зиндагии миллати азизи тоҷикро ба арш боло расонад ва инчунин ба дигар давлатҳо интиқоли қувваи барқубаро мемонад ва иншоалло ки мо ба ин рӯзҳои нек албатта мерасем. миллати азизи мо бояд ҳеҷ вақт хавотир набошанд ва дилпур бошанд, ки имрӯз дар сохтмони НБО Роғун фарзандони фарзонаи миллат, фарзандони беҳтарини миллат кор ва фаъолият карда истоданд. назоратро имрӯз аз тарафи фармоишгар мутахассисони беҳтарин, ки аксарияти онҳо мактаби Сантударо гузаштанд, мактаби Бойғозиро гузаштанд, Норакро гузаштанд, имрӯз дар инҷо иштирок карда истоданд. ҳар як кӯбхоке ки имрӯз дар Сарбанд, дар Беҷдарғо, дар Фарозбанд рехта мешавад, мувофиқи шартҳои техникӣ аз ҳама ташхисҳои лабораторӣ гузашта баъд рехта мешавад. ва мо халқи азизамонро бовар мекунем, ки имрӯз мо аз уҳдаи сифати назорати сифати маводҳо, хоб мондани маводҳо ба зудӣ ва ба хубӣ мебарем. ва имрӯз на рӯзи истироҳатиам ки бошад, мо баъд мебинем ки ҳама кӯбхокон кор карда истоданд, кор бо тариқи шабонарӯзӣ қарор дорад ва ягон соат, ягон дақиқа чӣ хеле ки ҷаноби олӣ ҳангоми сафари охиринаш ба ҷисигаи НБО Роғун супорӣ шуданд, баъди бастани маҷро ягон соате кор дар оромӣ нест, фақат кор аст, кор аст, кор. санги вазинро биё дар пушти ман мон, ҳар қадар набуд бароям саҳлу осон. ҳамчун муре мекашонам то ба манзил, то намоям сангаре дар банди соҳил. аз рагу аз риштаи ҷон банд бофам, ман ба нохун тахта сангеро шикофам. хоку сорунҷ мекашонам ман ба доман, то шавад дарғотро кафшеру ҷавшан, то шавад девори маҳкам катарзи пӯлод, бегазанд аз гармиву борону аз бод. хез 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 бо ман мардуми зӯру шарафманд, пеши дарёи бузурге то шавад банд. то ки Роғунро ба дасти хеш созем, то ба гардун сар кашему сарфарозем. ин хабар боло шавад то авҷи аъло, баррасад акси садояш то Сурайё.